yen yela mi yesari yu ham tampuli no twen yezwale to gur la salan sami dale nyiri pa shel ka yel no nyelemi dunguna to gur la shel nang mudale ka te yedda baka che paaba dagbang yel mang le yel bun tozo ka che te zami yel mang le ma no kun shele nim shel ne ka shel ka bang bana malda shel ka bulo dagbang rapes nim shele ka ngun kam kuni le bang bana ka be darta ok bang mang dagbang basa puni saya ne ramio zale ka yel yin ba kan na yuno escation dagbang rapes di table rapes sapa shini wal mo rapes bolle ende waza de ngure ka so ka yelgu Macasio Rapes Jack Dagbang Rapes top buni ama rap nyasam ka Macasio kani donguna tang pelen tomni so the go man bon zambi so mo fiab these bitches bandong kane dagbang ila sare rap kam don kuno kokpao Macasio bonere sa Rapes zo mama Macasio ya so mo yina mal nine Uka beda lode bishop tenda boni line sare den tar Aliou Mahamad Sports Stadium la ka warle yina no kalbahe so industry ma ya dia ka Macasio yina no lable ko Aliou Mahamad Sports Stadium yo ayama pom kambage Jela dami ya kampage Game over live concert. Now we is at the pa 30th December. 50 Ghana Cedis kara and your regular. Can you 100 Ghana Cedis VIP? And tabro on ya Amin Pras Electronics. My Time Guest House. Django Energy Drink. Benzol Oil. Infinix Phone. And Tapa Police Boutique. So come da yim na kata barsara den tarango.